Ni kuri Top Figure TV twongeye kubaha ikaze abakunzi b'ibiganiro bya Top Figure TV. Nkuko bisanzwe, nkuko tumaze iminsi tugenda tubiganiraho, ni cya cyorezo Marburg by'ukuri rero. N'amateka maremare ku cyorezo Marburg. Benshi mu Rwanda turibaza ku cyorezo cya Marburg, ariko Marburg ni icyorezo ubundi kimaze igihe kirekire muri Afurika. Rero tugiye kukubwira se Marburg ageze muri Afurika ryari? Marburg kuva yagera muri Afurika imaze guhitana abantu bangana gute? Se mu Rwanda uno munsi update zigeze he? Abamaze guhitana icyo cyorezo ni bangahe? Abamaze gufatwa n'icyo cyorezo ni bangahe? Noneho bongeyemo n'akandi kabusyo ko gupima, ese bamaze gupimwa ni bangahe? Aba twasanze bamaze kwandura iyi ndwara ni bangahe? Rero komeza ukurikirane ibiganiro bya Top Figure TV, nibyo tugiye kuba tukunyuriramo, nibyo tugiye kuba tuganira. Tugusaba gukanda subscribe niba by'ukuri ari ubwa mbere ugeze kuri Top Figure TV. Turagusaba gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bigende bikunyura, cyangwa se ibiganiro byacu ugende nawe wumva update zijyanye na Marburg aho yaba igeze mu Rwanda cyangwa se ku isi, cyane cyane ko biravuga ko no mu Burayi Marburg iba yagezeyo. Nabyo turabigarukaho, yagejejweyo n'umunyarwanda niko bigenda bivugwa, byanditswe na BBC. Nabyo turabigarukaho. Rero tugusaba gukomeza gukurikira ibiganiro bya Top Figure TV. Ese muri Afurika Marburg yahageze ryari? N'amateka maremare tujye kuba tukunyuriramo ajyanye nuko Marburg yageze muri Afurika. Benshi turiko turagenda twibaza, ese iyi ndwara ya Marburg ni nshya mu Rwanda, ni nshya muri Afurika, ni nshya ku isi? Nubasha kuba uri kumwe natwe mwa kino kiganiro, ibitari bike uragenda ubimenya. Rero icyorezo cya Marburg cyageze muri Afurika mu 1975 nibwo iyo virusi ya Marburg yagaragara ku butaka bwa Afurika, ihereye mu gihugu cya Afurika y'Epfo. By'ukuri icyo gihe hagiye kugaragara abantu batatu by'ukuri ko aribo bishwe, ko aribo banduye iki cyorezo kiza guhitana umuntu umwe. Mu 1980 iki cyorezo cyagiye kugaragara mu gihugu cya Kenya. Kigaragara mu gihugu cya Kenya, kiza gufata abantu babiri, kiza guhitana umuntu umwe. Niho cyaza kumara imyaka 7 kitagaragara ku butaka bwa Afurika. Nanone kiza kongera kugaragara muri Kenya mu 1987. Icyo gihe yasa yagiye yahinduye izina, ariko yakomeze kuba ari Marburg. Icyo gihe yitwa Ravin virus. Nabwone iyo virus yagiye kugaragara ku muntu umwe, igira ko inamuhitanira ubuzima. Twarakomeje icyo gihe mu 1998 kugera mu mwaka wa 2000. Iyi ndwara yaje kumara imyaka 2 ikigaragara muri iki gihugu. Ni mu gihugu cya Kongo, muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Demokarasi ya Kongo. Nibwo iki cyorezo cya Marburg virus cyaje kugaragara muri Kongo. Cyaje mu mashusho abiri. Ishusho imwe yari ya Ravin virus, iyi twari tugiye kuvuga yari yagaragaye muri Kenya. Uyundi mwanyiza ni Marburg virus. Icyo gihe haje kugaragara abantu, haje gupimwa abantu 154. By'ukuri bose basanga bayirwaye. Iza guhitana ubuzima bw'abantu 128. By'ukuri rero urumva ntabwo ari ubwa mbere iki cyorezo kigeze aha muri Afurika. By'ukuri ariko kino gihe naho cyaje cyakajije umurego. Ikindi gihugu kigira gatanu, cyangwa se ku nshuro ya gatanu, iki gihugu cyaje kugaragara muri Afurika mu mwaka wa 2004-2005. Iyi virusi ya Marburg virus yagaragaye mu gihugu cya Angola.
ni nacyo gihugu cya mbere muri Afurika by'ukuri kimaze kugaragara muri indwara kandi imaze guhitana abantu benshi kuba yagera muri Afurika. Iki cyorezo cyaje gufata abantu bagera kuri 252. Muri aba 252 by'ukuri abantu 227 bose baje guhitanwa n'iki cyorezo, aho ni mu gihugu cya Angola. By'ukuri ni nacyo gihugu tureba ku rutonde rwa mbere cyaje kuzahazwa n'iyi virus ya Marburg inyuma ya Repubulika Iharanira Intwaro Demokarasi ya Kongo. Ku mwanya ugira gatandatu by'ukuri niho iki cyorezo cyaza kwiganzira ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko, ka Afurika y'uburasirazuba. Noneho rero mu kihe gihugu iyo ndwara yaje kwiganziramwo? Ni mu gihugu cya Uganda. By'ukuri iki gihugu cya Uganda iyi ndwara yaje kugeramo yahinduye n'ubundi yaje mu mashusho abiri, yaje muri Marburg virus yongeza muri Lavin virus. By'ukuri iki cyorezo mu Buganda cyaje kuhamara imyaka igera mu myaka 5. Muri iyi myaka cyaje kuhamara imyaka 5. Muri iyi myaka 5 by'ukuri cyaje kuhitana ubuzima bw'abantu benshi. Cyahageze mu mwaka w'2007 muri Uganda. Mu mwaka w'2007 cyaje kugwara abantu 4, gihitana ubuzima bw'umuntu umwe. Niho rero hanyine muri Uganda iki cyorezo cyaje kuhagaragara mu mwaka w'2012, naho nyine cyaje mu ishusho ya Marburg, kiza kugwara abantu 15, kiza guhitana ubuzima bw'abantu 4. Inyuma y'imyaka 2 iki cyorezo cyaje kugaragara Uganda, byumvikana ni 2014. N'ubundi cyaje ari Marburg, cyaje gufata umuntu umwe kigira ko gihitana n'ubuzima bwe. Inyuma y'imyaka 3 imbere y'imyaka 2 imbere y'uko Covid ihagera, Covid-19, n'ubundi iki cyorezo cyaje kugaragara muri Uganda mu 2017, cyaje ari Marburg. By'ukuri kiza gufata abantu 4, gihitana ubuzima bw'abantu 3. By'ukuri murumva ko iki cyorezo ntabwo ari icyorezo kiba cyoroshe. Nuko rero muri Uganda iki cyorezo cyaje guhitana abantu ku mwanya wa 10. Ku mwanya ugira 10 hari mu 2021, ejo bundi nyuma ya Covid-19. Iki cyorezo cyaje kugaragara mu gihugu cya Guinea. Mu gihugu cya Guinea cyaje gufata umuntu umwe kigira ko gihitana n'ubuzima bwe. By'ukuri rero murumva ni icyorezo atari gishaka umugabane wa Afurika, ahubwo no gukaza ingamba zo kwirinda kino cyorezo. By'ukuri ku mwanya wa 11 iki cyorezo cyaje kugaragara mu gihugu cya Ghana, hari mu 2022. N'ubundi cyaje mu ishusho ya Marburg virus, cyaje gufata abantu 3, gihitana ubuzima bw'abantu 2. Ku mwanya wa 12 ni muri Afurika nanone. Iki cyorezo cyaje kugaragara mu gihugu cya Equatorial Guinea, hari mu mwaka w'2023, nacyo cyaje mu ishusho ya Marburg virus, cyaje gufata by'ukuri abantu benshi, abantu bagera kuri 40, abantu bagera kuri 40. Yes, abantu bagera kuri 40 rero kiza guhitana ubuzima bw'abantu 35. By'ukuri ni bice 87% by'abantu bari bagwaye iyo ndwara, noneho iza no guhitana ubuzima bwabo. Nejo bundi vuba cyane muri Afurika y'uburasirazuba, ku mwanya ni wa 13 haje kugaragara iki cyorezo mu gihugu cya Tanzania. Ejo bundi mu mwaka wa 2023 nanone
ni mu mwaka umwe na Equatorial Guinea. No muri Tanzania nyine haje kugaragara iki cyorezo cya Marburg virus cyaje gufata abantu 9 gihitana ubuzima bw'abantu 5. By'ukuri ni bice 55 kwijana by'abantu bari bafashe niyo ngwara. Rero nibyo by'ukuri birumvikana, ni indwara iriko iragenda ihitana abantu benshi. Aho twakora iyi documentaire by'ukuri twari tumaze kugera ku gihugu, no musi tugeze ku gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda by'ukuri ino ndwara nayo yagiye isa n'ikaza ubukana. Turiko turagenda tureba rero uko bimeze, naho muri no misi nukuri ntabwo byoroshe. Ni indwara kugeza ubu turiko turagenda tubabwira, ni indwara imaze, ni icyorezo kimaze gufata abantu bagera muri 45. By'ukuri murumva ko ntabwo ari abantu bake, buri munsi bagenda biyongera. Nta munsi hashobora kubura umuntu yafashwe n'iki cyorezo cya Marburg. By'ukuri rero ubu kigeze ku bantu 45 bamaze kufatwa cyangwa se bamaze kwandura iki cyorezo cya Marburg. Hari abakiri kuvurwa ni 24. Ni 24. Iyi ndwara ikaba imaze guhitana abantu barenga 10, abageze mu 12. Niyo kino cyorezo kimaze guhitana. Ariko inyuma yaho hari n'inkuru nshasha, inkuru nziza cyane ko hamaze kugaragara n'abandi 5 bakize. Abo bakize baratashye, bari mu mago iwabo, baratashye rwose. Ni ikintu cyo gushimira guverinoma ukuntu iriko iragenda yitaho abarwayi, hakaba hamaze kubonekaho n'abakize. By'ukuri rero ni ikintu twashimira guverinoma y'u Rwanda. Noneho rero mu bipimo nanone bimaze gupimwa, baramaze gupima abantu bagera ku 1315. Abo nibo bamaze gupimwa kino cyorezo, baba biketswe gupimwa kino cyorezo. Noneho rero mu zindi update zigiye gukurikira turaza kubwira ngo mu bamaze gupimwa ni bangahe bamaze gusanganwa iki cyorezo, mbega byagenze gute, kimaze guhitana nanone bangahe. By'ukuri rero iki cyorezo ni icyorezo cyamaze gukaza umurego. Dusaba abatarafatwa na kino cyorezo gukomeza bakaza ingamba zo kwirinda. Ntabwo rero nko twari tumaze kubabwira, twariko turabwira update za kino cyorezo muri Afrika uko kimeze. Twabonye ko cyatangiriye muri Afrika y'Epfo, none uno munsi kigeze mu Rwanda. By'ukuri n'ahandi cyane hagera no gukaza ingamba zo kwirinda. Noneho rero hari n'andi makuru agenda avugwa ko kino cyorezo cyamaze kugera no ku mugabane wa Burayi. N'amakuru yanditswe n'ikinyamakuru BBC ku munsi wa gatatu kigenda kigaragaza ko hari umusore w'imyaka 20 yari amaze kugera mu gihugu cy'Ubudagi. By'ukuri yari ari muri gari ya moshi, hanyuma aza gufatwa n'inkorora n'ibicurane. Amaze gufatwa n'ibicurane by'ukuri rero kuko yari amaze kuva mu Rwanda, yari ari kumwe na musheri we, yari ari kumwe n'umufiance we, bagiye muri icyo gihugu cy'Ubudage. Nibwo rero polisi yamaze kumenya amakuru ko uyu musore yaraje ava mu Rwanda, kandi by'ukuri yiga n'iby'ubuganga. Imbere y'uko ava mu Rwanda yari yakurikiranyeho abarwayi ba Marburg. Noneho rero amaze kugera mu Budagi aza gufatwa n'ibicurane. Amaze gufatwa n'ibicurane haza kubaho kwikeka ko yaba azanye iki cyorezo mu Budagi. Nibwo rero haje gufatwa umwanzuro, gari ya moshi yari ijanye abagenzi muri icyo gihugu cy'Ubudagi nibwo yaje guhagarikwa. Habanza kwitabwaho abantu bari mu iyo gari ya moshi, kwikeka ko ataba yanduje abantu benshi. Noneho rero barangara iki cyorezo kikaza gukwira ku mugabane wa Burayi. Nizo ngamba zaje gufatwa kuri uwo munsi wa gatatu
kugeza ku munsi wa kane aya makuru yarakivugwa cyane. Noneho rero by'ukuri niba ari uko bimeze murumva ko nta kino cyorezo nacyo kiko kiragenda gikwirakwira isi. By'ukuri rero twongera dukangurira abantu kwirinda kino cyorezo nk'uko bagiye babitwereka, nk'uko bagiye kandi banabitugaragariza. By'ukuri ukwirinda kino cyorezo nta kindi ni ukwirinda kwegerana ahari abantu benshi cyane, no gukora ku muntu wamaze kugaragaraho ibimenyetso by'iyi ndwara, cyane cyane tugakaza n'isuku, tukagira isuku cyane cyane isuku ryo ku mubiri, dukaraba amazi meza ni sabune. Rero naha tugarukirije documentaire yacu, tugusaba gukanda subscribe, tunakubwira ko hari amakuru tugiye kukugezaho. Mbega abanyarwanda bapimwe iki cyorezo ni bangahe, abasanzwemo iki cyorezo ni bangahe, twongera kandi tunakugezaho n'andi makuru aza kubagezeho ajyanye na kino cyorezo. By'ukuri rero dukomeza gushimira abanywanyi cyangwa se tukomeza gushimira abakunzi ba Top Figure TV, uko mugenda mutuba hafi kandi mugenda mukurikira n'ibiganiro bya Top Figure TV. Turabashimiye, mwakoze. Tugiye no kugaruka mu bindi biganiro bikurikira. By'ukuri turaza kuba turi kumwe nawe kandi ntabwo turi bugutenguhe, nk'uko tubikwemereye. Turi kumwe ku murongo wa Top Figure TV.